nyolun pakat semikir sama-sama. Si Thon padu urau dek. Padum. Baik kulan aja. Hai, si Thon dek kedanyuan leher tu 65 urau. Kon leher tu 60 atau lebih tepat leher tu 65 urau. 5 jam 48 minit 45 detik. Nyau dia itu. Ingat, yang dulu. Leher tu 65 urau 45 detik. Lam situ. Si Thon padung 2 minggu. Nyotan ngin dek nawate hundek ditanya ke Allah. Si Thon 48 minggu. Pakan si Thon 48 minggu dikarenakan lam si bulan 3 minggu. Kali 2 dah padu. Guru tika sudah. Anu ni tika je sini anak tika. Puet kali 12 padu. Puet belah lah. Puet belah 8. Puet belah 8 minggu lam si Thon. Lam si Thon 8.760 je. 8.760 je. Pakan tunggu lam si Thon 8.760 je karena lam si uro 20 jam. 20 jam kali leher tu 50 urau sama dengan 8.600. 8.760 jam. Yang dek leo ka lam si Thon 5.600 menit. 5.600 menit. Pakan dikarenakan lam si jam 60 menit. 60 kali 8.760 sama dengan 5.25.600 menit. Lam si Thon leher blok 1.500.000 leher blok 6.000 detik. Leher blok 1.500.000 leher blok 6.000 detik. Pakon dikarenakan lam si urawa na legi tanya tamu hudib 60 detik di dalam sini ni. Oh wate tak kali itu dia leher blok 1 juta lebih. Ino tak kali-kali itu kibat tak kali hudib lam si Thon ke Allah Ta'ala padu. Si urau semalam padu mohode. Sini buka. 5 mohode. Padu minit ke semayang lang mohode. Padu. 5 minit. Bek 5. Mudah oh rino taat. 10. Mudah oh taat. 10 ni. 10 minit. 10 minit. 10 kali 5 padu. 50 minit. Lam si urau semalam 50 minit ke Allah Ta'ala. 50 minit. Kangka 50 minit tak kali leher tu 65. Padung 18.250 minit. Si Thon tamung dek 18.250 minit Allah. Punya tak puas urau nan duduk tan lebih leher dah urau. Tak puas urau leher dah urau. Si Thon dek lam dunia leher dah urau ke Allah Ta'ala.